nkethi nkatho na nchonene kwithirwo gwatanirite na bao twikire nteto chietu cheru themwe narua iri tariki 31 mweri-ini jwa inana mwaka-ini jwa 2025 ntuku iria withere weterete kumenya ni mbio yongwa igukarika ndene ya mantu jegie siasa na Martin Gichunge netete nambe na kwibangania nikenda akuretera mubango jo nyuma ya nteto chietu kagitene ukau Wero TV na kinya Wero FM netindite ndene ya kanisa ya EAPC Mikinduri nikenda gukungwira kigongwana na kinya gutia murungu baria amwe bagwatanirite na Lea Premium nikenda gutigira kinya akaribantere cia Mikinduri ne bakukenera mutujo jura jwagirite kire urugi bwege nkima na kinya chapati amona ntetere ankoreterete ne Garato kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akariba kamutune bore gutarathara nyuma ya njogu kuithukira na kwenyangia miunda yao. Mubarothi wa Kenya Somalia kubai kiringo gutariria mathina za biashara ya mira Mogadishu. Wero TV na Wero FM kurionga kanisene ya EAPC Mikinduri. Na kirige chunki gya siasa twategana ndene mawira neja rais kiria Kenya. Mwana nireto mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chiriambiria thaiji akariba kamutune wodini arwire rwarera ne batigi bagitaraga athara nyuma ya njogu kuithukira miunda yao na gutiga chenyangetie iri mare yao ni athara iria itigite nja kathomba itena mugatejwa ojwa ntuku ni untu baingi barerigirite kiria bararimite kuthukia nkuruki akariba nande ne batigi no gwa kumana na kinya na kumakira ana bao baria bagachoka gwita chukuru kagita karane konjo gwiji chethagira kinyacho ikiumira ne arana nde bakuria rwangirwa kurigiria nyomo iji gutegera na kinya kubathangikira mbere ya mantu ja tata barikia. Akariba kamutune wa ndini ya rwire rwarere batemete ntame njogwiri twekitega ni batarikiatho na kubatiga charanie nene muno ya wagibwa irio njogwito chumburite ntuko chionde kukura into kwinyangia ndwego chanto na inya kwingatana na anto bena bikibiki njirene kira kene kurigaria muno njogu iri umira thaa 11 gwita themwe rira anto bakitha baumirite na ni chieni dithite winyangia bunene muno chiara inya membe na into bingi na ndikira gitumakia ni ate iri umira rira ana betu bethora betite chu no kumenya wegatirima na kana etitikithia tukuthangi kwinjogu muno na touga tukubua ya gwakwa ndina marigo indirara njugu indirara tumibabae chejere cia kondoria ciara ciorura ciankurira mikwacie utewibia itigite na ndire kinya rokire kwanja rokire na ndi ireta inya gukete buruburu tonya bae ciona ni irare na arisabu ni bibakaraia na ante menya ukaria bwao na tabukari bwa baraba eku irumero kingone na no ichoka ira bachiene ndogo cheto na chionde nyikingirite kwenda kuona ikingirite gikura ikingi kunde yethethira kingi yethethira nyomba ya nyombe tukuona ire akuwa aturi nyombe ne betu njogu itindeki na antu baigu na ritwekiria sara kurigaria tutukumenya na ata thirikari umbo tutegera thinera tu ana baikurukana na njogu aciari twatwa tukine ina ogwine ina njogu acio kurukana na ana betu nyabati kona ara betira skuru itorigirwe nyomoi owa kongwa cia kurukira kawane gaikunaga igatiga cia ringanthi uteka mutunda twe tuona ni baba yote aturumba kuruma miboka ndo teo ete ukira njogu wiritire nyamwari ni atigate
Jagwakwa ni egitirire mwarine. Iromba ria Kariba bendi kiri rwang'irwa nyamuro KWS wamwe na thirikari gutonyera mantu mamano ntukinyana bo bari watini bonene muno. Ninte kumenya ibakaritie ibabati utukaria ibabati ututethia ibabati kusika tutiugiaga gichapu wetu tumwiranga njo gutibia atutethia KWS ibatukarie tugatigwa mparene na tuisuke tuthonderi guyari kwa itokoria KWS National Government Internal Security amwe na County Government baraba usika ibajo kiente to seriously tonto njogu ijiri umero ramini ara keingone na ite kuona wichokia na ato kwenda kwira thirikari yaugire bottom up gukarinya baraba indi kwau gato kuita mukana tukauga bagarega kujokia atua tutietera na beto boragirwa njirene. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru wikendi niukambitaga ki Mutegi. Ngetanambe no kumenyithia nteto mubarothi wa Kenya nthigurune ya Somalia kuba ikiringo ni atariritie mathina jaria jarumirite kimera kia mira thokone ya Mogadishu. Somalia kuba yaugite mathina ja makatero ni imwe ya thina iria irumirite biashara iji. Aria kuingwa kwa boda ya Kenya na Somalia ni agwetete ta thinengi iria iringithite biashara iji iria ni kaumoka mugate jo baingi ba Kariba igembe. Mutugikare ni agutariria jana jange jara jarumirite biashara iji. Kuba ikiringo ni abasenda wa Mogadishu Somalia kuma Kenya na atariritie thina iria gukurukira kirugo chwa thoko ya miranthi gurune ya Somalia akiuga kumane na katero barabarumirite kimera giki ni boba gutumethirari na kagita gakomo bere akiuga miraire yetaga na mwankajo wa Kenya na Somalia mwankajo ni jwa ingire na batumbaga kwende kimera kiao nao akiuga mira na ndego tonya nthiguru neu irita na njira ya ramgwita monka Kisimayu inde akiuga miraire ukinya nao ni mikai muno na kingi akiuga miraire ukinya Mogadishu niyo iri na bei iri iguru buru na niyo thina yonthe rumirite akiuga barabari na baruga cha kwendea mirante reji ni a Somalia bakuma Kenya baraba gwatanirite na Somalia bakuma Somali na gute mumero uri kinyomwe na akiuga une nyungwe kurumira riko ara gute mumero mba kurita mirante recha maweta kwendea Nairobi ara ugete a Somalia bone boba kugora miraba re bobongwa bakinya Nairobi bakethra bakimituma Mogadishu. Lakini bahati mbaya antu baba aerolesen na baraba karire nthi kubangania mantu bari Asumali bakenya aki utire mumero wari o Asumali bakenya ibo baero barua cia kwendea mira betaba watana na Asumali ba Somali na muntu umwe no wanenkero njuundi ya kuwatanithia Somali ba Somali o wanenkero ari office ya president na no control mira ire kinya Mogadishu na bathithia cartel ku make sure utire mumero karita mira maoa akinyithia Nairobi kwa tuika bo bari ya maoa bakaurira antu betu mira uraba kwenda ba mikia Nairobi bakanenkera Somali bange batuma Mogadishu egayuku ilibani na antu bawe bakendia na ndia basenda kiringo na ugite na geretie ntaira cha kuonokia thoko ya mirante reji inde akiuga untu bomonkira thaiji ne bomoremete na akiuga nikyo gitumio kiretie njara na iguru akiuga na ndinetete kirithirikari ya Kenya gukurukira ndibi kithure kendeke kumugwatia akiuga ni untu thina yonthe ni Nairobi erete Mogadishu mwekethura kendeke akamin akarende na katero wa Somali barabetu ba Kenya muba kwiria mero bomba kinyithia mira Nairobi kana tongela mira kuma mero kinye Mogadishu mingi awatane thirikari ucio ile na ndio kamwa inde mwate information yonthe na ranke ndeka ida ronde tukarande twaria details chonde kanenganira kingi na ugete Mogadishu neregete mira ithire kendwa toninge na kinya kiuga Somaliland kinya kumirani remete gutonya na buru ara ugete Djibouti no thokwe konekana kinya kethira thokweje mira ire kwendwa no ni menini watu kana hapa kinya thirikari ya Mogadishu tetugeire tuige mira toninge barenda mira ita Mogadishu ake na aviation authority yari akwa na license
cia ndege wikia tauni ingi. We want to send miraa there, lakini nabo license ya wikia miraa Hargeisa no to Somaliland nera cia witenga teka yathukana na Federal Republic of Somalia authority ya kufly nao yumana ciaona Federal Republic of Somalia iba ukanyangia au na niyo kwenda ende baturekeria no tubate kwenda twendie Somalia baturekeria twendie ko Somaliland. Kĩripotera ndeto cia Weru wikendi rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtuge Kare. Rais William Samoei Ruto kuma akagitaga kampeni nethirite agikira Kenya mawira ne kathomba zaria augite akaingia ni mutugo nandi kinya jonekete na munini wawe Professor Kithure Kindiki uria kinyawe nandi onekete gwikira Kenya mawira ne ontu kwekeza na ore nandi miaka 3 ithirithirikari ya Kenya Kwanza irinde ne otongeria mawira ne noja gwita na mbere gwikwa ore kwinayo jatiraingwa Ameru bateti nyuma kirego chemithwa murio jwa mawira ne jana rais na thirikari yawe kiria kirio nande ne gukuna metho na kuona kethira jaza jonthe za kethirwa za kiingwa mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki na gichunki kia siasa Wantu kwiri nyuma kathomba nandi kuonekete ati munini mutongiro mugongo etite andu ba kaunti ya Meru njako irunduni nikenda bomba kwaraniria na kinya kuba mitaratara ewiti na mbere buria kuthia ndene kaunti ya Meru ni two term tuendelee tusiendelee Untu pupu bukithingatire mutongire mugongo kinya tumete Ameru bathia ndionga kathomba na kinya kutirima na atongire ba Meru na kyote kingi nikenda balire mandu jawiti na mbere. Hebu ni wale wala anasema tuendelee. Na kile ndionga icio ndekera ikwarirwa nora mutongire mugongo Dr. William Samoei Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakethurwa kithurano twitite na gucokereria iri utongerie ne to support William Ruto rais wetu, tusimame na yeye, tumsaidie kazi ili atimize ahadi zake. Wangapi wanasema tusaidie William Ruto kama rais wetu? Ende nandi nikenda ntupu thabo kiujura no mwanka mwirani jajo mde mutongire mugongo ya kiriti ya Meru njetho ja kiujura nikenda kuonekana na kithura jairi Mugeni Kaire. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mung'ono mutongire mugongo na rite mando jeketho kukenda ili kwa kondene kaunti ya Meru. Hapa Meru County tunajenga soko mpya 9. Tumeweka karibu nusu bilioni 500 million shillings ya kujenga masoko hapa Meru County. Nandene na kile ndiongerwe ya Meru barigaro ne yawe. Tuko na soko 6 kubwa. Tuko na soko ya Mikinduri, soko kubwa tumeweka 350 million. Tuko na soko ya Kianjai, mimi nilikuja pale, tulikuwa tujenge soko ndogo, lakini nikaona watu wa Kianjai ni wengi. Nikasema tubadilishe, sasa tumeweka soko ya milioni 300. Mando jegi barabara edho akiariria. Sababu katika hii constituency yenu, tuko na barabara 3 ambayo lazima tutengeneze. Ile barabara ya Kiutine lazima tutengeneze na nimeamrisha ya kwamba iendelee. Tunaona hiyo? Ile barabara ya Al-Adero kwenda mpaka KK pole. Ile barabara ya kutoka Adero kwenda KK tutengeneze. Na hii barabara yenu ya kutoka hapa kwenda mpaka Isiolo. Barabara ambaye nilikuja pale na imekuwa ikitusumbua ya Mikinduri Kunati Kadhidhini ni karibu kilomita 40. Contractor alikuwa pale, alikuwa ametusumbua sana. Sasa tuko na contractor mpya na nimeweka pesa ya kutosha kukamilisha hiyo barabara yenu. Coca-Cola, Kidhaku, Kadheri, Kidhurene, Kariene, sinamna hiyo mpaka ile ya kutoka Gaito kwenda mpaka Kiaki. Na kiurane bwawe mutongire mugongo au aketho akaramia barabara ile kejandene kaunti ya Meru ile gakuruka irantere chujiri ngari jire. Ile inafuata ni ya Makutano, Embu, Meru. Na tayari
nimeambia watu wa wizara ya barabara waanze waweke pesa ya kufanya feasibility study. Mutongire Mugongo na ejene wirane mando jege miraa. Declaration ya maua ni kusema cartel wote wa kuharibu biashara ya maua wahame Kenya hii, kwa sababu tunataka biashara ya miraa ifanye kama zile biashara zingine. Nkoroki akinyite kialimberia agwaketha kibatetheria kwa kakithi kakuthia irio bya ng'ombe. Najali kwamba kupatikane mahali mtatengenezea chakula yenu, tayari mumenunua ardhi. Kwa hiyo milioni 200, milioni 100 serikali ya kitaifa itawapatia. So waziri, nyinyi waziri, pangeni hiyo vile hiyo pesa itafikia hao watu. Mutongire Mugongo etankoroki la kuga bunge bonde no mwanka ba KCT hub owandisho ndenene kaunti Meru. Sababu tumekubaliana na mbunge wenu na wabunge wote wa Kenya ya kwamba CDF sasa tutatumia kujenga ICT hub katika kila ward, na pale kwa ward sisi mjumbe wenu atajenga ICT hub, tutalete pale internet, tutalete pale computer, na tayari tumepanga ajira. Kazi yenu ni kwenda pale kuwa trained kufanya kazi, uweke pesa kwa mfuko na Kenya iweze kusonga mbele. Aya na wirane Bomaria University kwetho yako na kuthirikirwa. Na mimi nataka nimwambie mwalimu hapa, bwana Chancellor, nataka nikuambie ya kwamba sasa mimi nitaenda nikutafutia pesa. Nitakutafutia milioni 200 kwanza. Ile na nikikupatia hiyo milioni 200 ukuje umalize ile building kwanza ikamilike. Si ndio? Watoto waanze kutumia. Umesikia wewe bwana Chancellor? Ama Vice Chancellor. Ukuje umalize kwanza zile, umalize vijana wakuje waendelee na kibarua. Alafu mimi nitakuongezea ingine 300 ukuje umalize hizi. Ndio. Ameniambia inataka milioni 500. Wajo na amana tukuru Muraga. Tulishatangaza mambo ya hostels ya TVET zetu. Mimi nataka kama hatujatangaza TVET, kama hatujatangaza hostels ya Muraga, tutangaze hostels ya Muraga, kwa sababu sitaki hawa vijana waishi mahali ambapo haina sio mahali mzuri. Mando jegendra chenithi ire aritu muno auga na ndipe na mbeja shikotho bagiaka Weru barabara Nithi Bridge. Hiyo Nithi Bridge si tumeimba tangu wakati wa mzee Kibaki na Uhuru Kenyatta, si imekuwa hapo, si imeua watu kwa zaidi ya miaka 30. So wale ambao wanashindana na sisi wajue safari hii mtu atasimama na kazi yake jameni, kana atabukura Meru. Nyamana kukwena ndi nyomba kathumba ni gwako ndene kaunti ya Meru. Tuko na manyumba tunajenga Meru, tuko na majumba tunajenga kule Maua, tuko na Maua tunajenga Uhuru, Mkobo, Timau, Mikinduri na zile zingine ziko katika mpango yetu. Na papata na ndini mantu ya kuromba kuitithia nkathi mutirio kangangi na kwasiti. Naomba Your Excellency before 2027, kwa sababu hii nahitaji blessings zako, utupandishie Meru zile vitu ambazo zinatakiwa chache ambazo hatujafanya, tuwekee Meru iwe city na tutashukuru kama community. Mutongire Mugongo ethonya keja na wirane basibitari level 5 ya Meru kwetho kitithia nkathi na kwa level 6 iweze kuinua na national government iweze kuchukua hiyo hospitali, ndio tuweke vifaa ya kutosha, tusimamie vizuri. Ile pesa unatumia pale usaidie hospitali zile zingine ambazo ziko hapa za level 4 na za level 5 zingine hapa. Mimi nakuja na waziri wa ulinzi na PS wa ulinzi na watu ya military, tunakuja kuweka jiwe ya msingi ya ujenzi wa hospitali yetu ya Meru level 6 hapa Meru. Kirimando ja jonde nande kirita wirane kireke na kumenyekana ni kethira na ketha marina jaja ja ketho ja kurikithwa mbere durano twitete bya 2027. Meru County saa hii tunavyoongea is one of the counties where the support of this government is intact. Nikenda rwari roro tutam rutharukiagira.
Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Muthuri Muriuki, Gichungi gia siasa. Hitana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja kinyankuone ndiunga ya Weru TV na Weru FM kanisene ya EAPC Mekindori. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nende kama nende. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuonkale ona ndeze. Mbie mwende. Baro mwe wewe chokewe. Bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toba kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Ntheburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira bisine shieto main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne are ya kuena showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguri kugwithia kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguri jagwite kuma magana jana na mirongo iri monka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Ngechokera na Nteto Nkuruki atangazaji ba Wero TV na Wero FM tukuyanarwa ne bakinyete kanisene ya EAPC Mikindori na aria bagwatanirite na Kristo ba kanisa ye ukirimambura za maromba za ntukuyanarwa ne kire kigongwana kiankanya kiria kiretete nzaiji ijire amwe o mto agikenera na kugwirirwa igongwana rya mwanya a Kristo bagekira wirane bwa gutigira ni bagweta na mbere kwigeka kameme na TV eje ya Weru na bwatangazaji bagekira wirane bwa kugwatira mashabiki ba na nzira ya kubakenya kubaritana na kubamenyithia na nteto chia uma na kinya chia Weru na chia gwitikika. Weru ne gwatanirite kinya na kambuni ya mutu Jwalea kenda kugemia buru mamburaja. Dennis Mugendi na Rugonoru. Orira kwethiritwo kwina mpatho cia gisiasa ga kaunti ya Meru bamwe bakiuga one term na bangi bakiuga two term. Ura wa RMC wa Ruire Rwarera kuromba ngavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia kubaganania bonde. Ni ukwithiritwe kuri kiumia kiri na nkiro inyingi na kugoca Murungu kanisa ya EAPC Mikindori tigania East aria andiki ba Nteto ba Wero TV na Wero FM bagwatanirite na Kristo ba kanisa iji kiri ndiunga iria nyomba iji Nteto ikuthithia kanisa ni mwanya mwanya igwatanirite na kambuni ya mutu ya Lea Premium ndene Wero FM na Wero TV bigwatanirite ikietu mtwalike prongere twalike service aja bubuka ya Ruiro sasawa ndina nditi na abuisawa kwaya bukagiae ketha butendie ndwimbo cienu na ru tukaithikira cionthera live kuma thaa mugwanja mwanka thai ikiumia Kristo baba ria ni mashabiki ba Weru baranite na thomi na bangania Nteto imwe kwa imwe. Mambo, kwa majina naitwa Jamie Nikana Kaweru.
Bwana Yesu asifiwe. Bogweretwe ibokenetyo kutwamukira bo bwega kintu kiria ndenda na baubwe I praise and worship. Oni na mwe ukigeta wakalawa tweta kanisene atare arakinya ringi ambira tutugwane arambere mutumiri ora itumira kia muria Yesu no amwira pastor hunde mwenyu timu kumenya ko ayo kwaya ya kanisa iji gukumia mwene Nyamurungu na ndwimbo cia igoso. Muunjia Arois Miriti nawe abarerete na ruteto nayo kambuni ya Lea Premium ya barerana mutujwa nkima na jwa sabati gotina marei na kinya kubenderia na marei jaku na mukojo wao. Naro tubukoretera mutujwa Lea Premium na Lea Fortified Wheat Flour. Naro antukoya mudia ya August tokari na a discount kana storming tokari na stoki nyingi na tukona bokojokia chonde na kinya ibo kwetia more and more. Kwa if you need kethe no kwenda mutujwa Lea jwa nkima kana jwa chapo iju the top quality Kenya yonde dai arware twetherete ture EAPC Mikindori kire ndiunga cheto cia omweri cia kuliunga makanisene aratweta ture atangazaji ba Weru TV na Weru FM tukawatanira na shirika bakaniseu na twakumia mwathani ture amwe na twetherete twe na kaita kake sana na nkelo kitu kwatanirite na New Palea Millers baraba tubwethairia mutuywa Lea Premium yo ugali na kinyayo wa chapati na rikana yo ni mobango yura Weru FM na Weru TV betethesha na mbere omweri kuliunga makanisene kuweta na mbere kuthikiria Weru TV na Weru FM when umenye kethera tukeya next kanisene kaku na kurwo kuinge muno ne onto bwa ntukwenarwa ira tutindite na media yetu ya Weru FM Weru TV kambuge program weboneo ya kuliungira makanisa inkuwa pio ni program embega asake onikaria mchungaji wa kanisa yetu ya EAPC inkona ena otedi bubwinge munono ntubwa kanisa itokwigwa togweretwe muno na tukauga Murungu mwene inya butharime abongele na twengenda inya boya lenge kwejotoriongera bugwatanirite na mutualea litokuga iboya muno no ntubo turetera inya motu no turumye inya nkima tukugwirwa muno one ndende bukro kanisa inko iboya muno no ntubo kweja na tukugwirwa no ntubo kweja bugwatanirite na mutuyo Lea tubore iboya no ntubo kweja bwe karibu muno ndene ya Mikindori tukugwirwa kubona na iboya no ntubo manto ya tutambera bweto bidairia Dennis Mugendi, Weru Wikendi. Kanisa ya EAPC Mikindori. Tigania East, County ya Meru. Na kumania nabo Odiek Wairegi gukurukira mutandao wetu jwa Facebook aretwira akileo tunafuraha sana kwa sababu ya Weru TV na FM kwa kututembelea kanisani leo na tukakula kaugali katamu kalea. Ni Odiek keyboardist wa Mikindori EAPC na tuwe azanza ya Weru TV na Weru FM tukaugani tukari na kagita gakega kwithirwa turindene ya kanisa hizi ngita na mbere na ukumenyithia nteto ni ati uria wari MC wa ward ya Ruirirwa Riera Peter Mutuma Kalembe ni atumite ntumiri kiringa bana wa Meru Mutuma Ntwithingia akimuria kwithirwa aking'anania atongeria bonthe na akari bonthe ba Meru itikumakania murengo jwa gisiasa juria mtu ari kiriju ni ainyirite kwina wega na nkanya ya urumwe na teanto kugaukanwa kuringana na murunga mojwa jwa gisiasa ore unaonekete kinya kumeneria bonene ndiunga ya rua ya Meru garone ya rais akiuga mbeta iria chatomikire itegotumirwa kiri into binge biabata kuguna Meru.
o riria kwithiritwo kwina mpatho cia gisiasa ga kaunti ya Meru bamwe bakiuga one term na bangi bakiuga two term. Ura wa RMC wa Ruiru arera Mutuma Karembe na kuromba ngavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia kubaganania bonthe na kwithirwo mta na murengo wake. Ngavana wetu Mutuma Ntoithinkia ndiromba ka muntu mwo baria ba praise and worship kwe timu ere tuburitie kurukirie mbio finance bill yorana beto echoke tunyamaria na gukurukia bills cho twinyeria linda mama thai mwana miaka 5 okurira mbeca ko ndiuga ngavana wetu agatonya gitimu eu kanya gakaegi ikakuridimu nuguigwa maisha ya Meru lakini Meru twinde tutiaria umwe koko uga two term ena sababu wewe na kinye state house no mwaka uga two term kenda ne ngero birako githatea kunengerwa utemeya na kwi bangi nabo weguko bakunyamara batina bia kuria batina stima batina barabara na baliwa one term na ndo ngavana wetu ethero we muchore oro kuga one term na oro kuga mbio two term lakini gweta state house agachokeria jairi gatatu akauga baba kuga one term wa kwende uko mbere reverend na kathia kugwatirwa muntu atemenya ke thakerwe o as much as tigo gukoro two term na tigo gukoro one term Meru bakiwa one term bangi bakiwa tu bonde ibaku. Nkuruki Karembe na meneretie Ndiunga yarua ya state house ya tongoria ba Meru akiuga mbeti no baratumiri chira bati kurutha maendeleo maturani barabaretire bagaire ngiri 10 na barare antu mangiri yategura ngiri 10 baba umete Meru na totina othoku na totina penu ndindo buri atire mbeche irari muchara jwao mbeche igondo rua irari transform mukungu ando wewe na mundu irari transformer eko wa pastor ndeni na mwekoro we na ara bathiaga mundu patina inya still ko utware ote asanti ni akieto tukuria na tweterete stima itu ikirwe sawa kako mundore ayando kiatho ko mundore ayando kiatho ikiregwe na baba wateretere mukaigwa maroro murungu agatethia Karembe aka president ngabweta ona kuromba karika gitaga kithurano gakinya baringe kura na ume to ni bure antu bena ume this time round ndaburomba na buturiria nkoro maruja nkoro na jamwiri ugititherwa mauta ciringi 10 ngarama egaitia mutu ogaitia maicha akoma ino ndo bakuthura bubui this time round tukarea ende murungu agetania natwe tukathithia ndeto iria ibatere tuthure antu babega haleluya baba kututirauga batebugia bakonda kuonokua kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi Ameru baria baturaga Garissa ibagitite muchemanio kwariria mantu jareja kubaringithia atongeria mwanya ba Meru baria mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ni bakinyite muchemanio nejo ni aria batari kinya kuonjorithia Meru nuntu na ndethiri no kirini bichokerete bakieza na kinya ntumwa ya ngavana Mutuma kiri akariba oriu ni boritwe gukarana urumwe bakiurwa kinya gukarania na nkuruki bethirwe bakichiritira ngugi kwamwe kwa mbere yenda no ndobo heshima Jack na daktari Mwenda babambirire kwenda gatho kabisa na leo lazima genda na bantu matwira ngavana kwenda gatho kabisa areko ngavana kira ndo batu ya mundu rashine ke batu ke baba ya na ngavana ne tonga kubwa kwa mando yao ya ngavana kizawa ndikwendo bwera ake na Meru ibo komine tumagira kira twire Meru no ndoba ko yigerania turagengire ye muteburu jagire ende
twena ngabana ututwandiria na uria tubangirite mandu yame tukero ripoti yake ni tonga na ina bwengo bokabirwa ni mandu yeoro na nambirira akabanga wengwa bwiyo bugeja kanisa ibo kwenda kabana yo bugeja abwengo kwenda kabana yo bugeja njare bwe kanisa ka inebe ezero ibo wenye iba kanisa boye kura cha kanisa bolinga ile kura kanisa kenda maendeleo ya mainge bweta jo bwe kanisa areko mero ena dere mero ne radire na getuma na mero ena motongeria o mwega lakini nabwe naja kaleni nabo kale bomei nabo jokeria kura naja nabo edera bona MCA naja MCA kenda nabwe bogaikalia na mwadhani abo dharime. Kwa vile nimesikia kuna matatizo ya IDs Mheshimiwa Mwenda, kuna viongozi wanasema wanataka kuwa na identity card. Kwa hivyo wasisunguzwe. Wewe ingilia uone mkiwa na women rep au vijana wamepata nini? Vitambulisho. Na mkipata hiyo vitambulisho si mtamwangalia 2027. Hebu muonyesheni kwa mkono atambulisho vitambulisho. Umesikia? Mmesikia vile wamesema. Kwa hiyo vitambulisho mtafanya nini? Mtapata. Sisi kule nyumbani tumeakilisha nyinyi vikamilivyo. Mambo ya elimu tumeangalia. Si mnasikia basari za bei kuzilifika? Si mnasikia mambo ya kupambana na wizi wa bodaboda iko? Na tunafaulu. Mijengo infrastructure ile mnipatia kuunda elimu, kukarabati elimu, ndiposa elimu ya vijana wetu iweze kupanuka na kuendelea. Hiyo yote nimefanya. Hiyo miundo msingi iko imara. Narua akirikuria mwana ndagitari ni akwariria gucererwa kwa mwana kwaria bone onto bumakagia aciari baingiriria ana bao bakinya miaka babatere kwaria ende bakethira batirambiria kwaria. Ndiariria mantu jegie mantu ja gucererwa kwaria kwa ana kana delay in speech. Mwana wetu ana betu kwigintu gitawa development milestone kona mwana oku uria gwitaga improve uria okura abete kutha ena changes now na ndikwina gintu gitawa speech ikwaria kwa mwana na okethera it is also part kana igicunje kimwe kia development tuyanka metata na Kimiru ende ambuge no ura mwana agwita aikura mukorere jawe kwe mantu jaro batete kuona na kuchincha kiukuma kiri untu bomwe gwita bungi gintu kia mbere kia gitumana betu bethwa bena gintu gitawa delay kana gucererwa kiri kwaria na riu ndiariria na baba tina autism ndiariria mwana otina cerebral palsy baibon kwariria nonto bau no bethora baichera ero ikwaria lakini ndiariria mwana ongiwe sawa buru atina autism na atina cerebral palsy now uju nawe gitumia kurema kwaria ni onto bwai one twana ituturugura twana tungi ukejikutha mwana oku utimwika gitwana tungi atiaria niaba babwe ngina nethe ibu kwaria mware ngugina kwaria kana gatiomba kwaria ni untu bwai miaririe raba ubu kwari very mature mwana aterewa mantu jajagu na igo kwa mantu ang'ombe angamunda angabataraisa mwana aterewa story ya ubu kwaririe kiona mwana inyakarau edhora ationa na bangi atiaria nontu mantu japo kware bore mantu very mature na mwana atikuelewa mwana arenda kuelewa mantu ja acha angusha leta inua fanya hivi je mwana akeelewa ko please antu baba ingi nyategeri bako bantegerete batenda na baba ba associate na na bangi inontu go in a class buga bangi no kwa yakaba kugwati bakagwatiria na bakuokea. Let me tell you, mwana nwe akarugurwa ne ana bangi. Actually, I thank God on to ana batije class. Tika batu achari to beka ira class
ikia mwana umwikia na atemenya banga ibathi enu ba initonga ukethera socialite na bonde kana konere kangi gakagwirirwe nikyo nje chogiro nene bwegoro ija batoto anyway now ambuge ujo mwana ukarugorerwa we ni ana bangi iyo giamutethia omba ikwaria bangi nabo bagekera ana bao katunine akanekera mwana remote akara katunine mwana akagwata ruge katuni na ndari na kisi yemwe ukethera mwana agwatire ruge katuni kinya unini ngo imbariria ambira uju ambira michidu mani kombara chunao miri yo chuna koanina nani ntikwerwa na tamwana akumbira nyina ateregwa na tamwana akuga nuntwara ari angaige China angaige Faransa angaige na ko please then genda kuga uju arabetu bati okaraba geka wa katuni na remote ine nuntu baigwa atarugera imagine mwana akaraja computer itena program kieterete gwikira program nandi kwaria kora kwa mbere ikugwekara mwana program ndene ya mind yona kana mathugano jawe please ndena tutegera utegera saindi yeu na mwana ukukona tetho na gintu gya kuthena delay in speech. Nyuma ya utoro bwawe kugaruka mwakene jwa 2016 Linus Kaburu Njeru atakwire nkoro boboni nyuma yawe kugitwa maguru jawe jozaire kumania na ambajwa na miaka iri yonthe mwankira na arua mukuru uju uria kinya uri na mwekuru na ana atakuwa nkoro na kuga ari na wathe endewe na iritaniritie na kumenyera nja yawe taborea athithagia kinya mbere ya kugitwa maguru na rurwawe Sofia atamutezaniria indinetite na mbere kurungamana nawe na gutigira ni akumwigika ageta na mbere kubarimiria ore hairitaniritie gutigira kinya na bawe bathatu ni kuthoma bwega murigo juju nande ni jonekete kumurituira akirigira utethio kumakiria antu bawendi bobwega kenda ana baba barikia kithomo kiao na gutwika utethio kirinja iji Martin Mugambi na rugono rurwa kiao na gwikira inya atwire na itumi bionthe bia gutigana ndeni ya nthiguru ino kwa mianka 10 mukuru Linus Kaburu Njeru na mwekuru wake Sofia Muthoni indi wendo bwa kiara na mbete buturaga kubagwatithania ndagika kwa ndagika ntugo gwa ntugo temwendete na twi nawe kuma leo nterwa ndamutigire tene enkamwira I love you Kaburu atwire atari maguru agiture maguru kumania na murimo wa mwanka wa 2006 wende gutire wira yaro murema ari na maguru na atari na maguru kino naliu gutebongi na ntumba gwikara nyomba noncho ile kanya mugagwite ndi na mugekuru riu niwe unduma jia kuria na akamenya kiria nkaramba nakio tukinyete gwake muthenya we munthi ntura ya tharaimo mbari cia ngaita wandiaga ngakiri gicigo mbunge kia Mara Kaburu twithirite agitemaga mitaro ya kwanda mpempe kana mbaki kana imera kinya bingi kiri mburera tuthiite niyo no kuria ona kuria ngeno no agunteragia gatwika gutigi ntunkwaga ona wira no nduta bunene nkurukia bubu nonto nakagoto nempulaga temanira tuimanira uone nampura kagoto umbire kirwa wakinyana tiga gutema mitaro atwirite nwagwo chimbite mundo yu nwagwo wandaga kurimira gutwira mburi na nkinya kubura kagoto gutigira na mwekuru wake mwende bakuonagia kuria ntugo gwa ntugo leo niyo antu babena mawale ndibera batigatinde bekari wero ciani kirwa ni mutoto jontwe ndie tukandamia tu twakwa ndimbendi wana muteno toya nentojaga okwenda nkwoni abo muntu akamukandamia to mama marimo maguru ma mukuru Kaburu na karatati ga chimitire chionguo cia Kaburu cia kuruta wira mwekuru wake Sofia ari twira ito Kaburu na thinaga mono kagita kara kwaura ntu bwa nthiguru gutendera usimba ni asimbaga na kulima no ali magoguo buria kumba ingene ngintu tamboso gwa tomba kulimira tontu bwa gukiba mboso buria yekati na wete muno bula le kula ula wilo wa kogo magaunde le uneni mbera wande na wilo munene tigo guo kuona leu no mwankande jaga guo ko gwa kiuga na nkanyira
Kaburu na mwekuru wake Sofia aciari bana batatu bariuga batoro na gitumi gia gutigana. Sofia akiugaga akonire Kaburu nwake mwanka mwicho na gutire gwoto na thina. Mwekuru jwa kwambuga nikiewa kuma kingai nonto kine antu bainge bena muntu tani baomba guntiganiri na te mtu we mumiendete kadi na ejagira runtu no ndiele okegwa ngugware muci uyu bagitaranagia mathina nkuthoma ntuo gwa ntugo no bakwa ni baromete bonde kinya form 4 ndi gutewori wira batona ngire bato umwe ni ndamwirire college ya saloon adi aroma saloon ndaga inventa ya kumugurira matirio ya kuambiria wira. Mwekuru Sofia atigirwe kibaro akionde gya kuthungira na kuburania gutonga na kurekia tigira ana bake bakwona gya kurendi ana bake gutire gweho na murango akorenji itiga kara kanini ga kuthomera charuni nonto no ningera gwangeceragia ona metete une nindi jako bata tayute kwana ndina mukanda ukabarata hai ona tenzi ndona agwe we au ngau barata pio ndenda karaga kakurugutera egoro nonto kauna kakariguna kandi na jemuno na kanisa nindija kana rina muno kiripotera wero weekendi kumantoria Tharaimo wandia ganga kiri gichigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Bakiaria bari kaunti-ini ya Kirinyaga atongeria baria ni amwe na andiki anene kiri ministry mwanya mwanya ni bainyiritie bata ya kurimira uriti ngugi bwa Kenya Kwanza na kwa Rais Ruto kanya kangi ga gutungata ni aria baugite bari na witikio rais ni akwendera Kirimara wega na akabaingiria mawira ni jaria abekire. We are keeping the promises that were made to the people of this region, the people of this county, and we have already achieved some. But the ones that we have not fulfilled or we are still ongoing, they are going to be finished within no time. So let us join hands. Let us work together. Let us look forward. Let us look focused. And let us get to the next level together. Muliambiwa hii serikali ni yenu. Na kama serikali ni yako, kama boma ni yako, utatoroka? Utaenda wapi? Sini afadhali ukae hapo ndani ufagie. We are asking the people of Kirinyaga County and by extension the people of Kenya to join hands with the government of the day to ensure that we grow together. Haba na haba hujaza kibaba. Nyota program, nafikiri kuna kijana amebonga hapa hivi, akasema kuna venye hizo doa zijafika kwa grau. Nataka kukuambia cheki, bado tunafanya hizo mikakati. Wacha niongee lugha yao Kishen kidogo, ndio wapate hiyo venye hiyo vibe, inasemekana hiyo vibe kidogo. So, tunataka kufanyaje? Tumesakanya mayouth 5 million ambao tuna wa train ndio wajue venye watafanya mabiashara. Out of this 100k of them, kila mtu atapatiwa 50k ya kuanza biashara ndogo ndogo. So mtupatie muda kidogo sana, najua kumekuwa na delay kidogo, tulikuwa tumeanza hii mwezi wa Julai, lakini believe you me, tumeweka over 20 billion kwa hiyo project na tuko tayari kufanya hivyo kama serikali. Ni kuma kirirogono rune tukuona kanya kangi ga kunogoka endi ugeta kuraja ni tucokerete na rugono rwege MP Julius Teitumure ethiritu akiariria mantu jegi gukiria kithomo mono kithomo kiotea. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya order
yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda ukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iri aja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akuwi nagwe no ringethi mukukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritobonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane ba mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College, skills in marketable courses. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na mareja Ndeburu ujukane ba mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji mechanical and automotive engineering, building and civil engineering, business studies and entrepreneurship, agriculture and environmental studies, computing and informatics, electrical and electronics engineering, applied science and cosmetology, hospitality, institutional management, fashion and design, hotel, virtual campus, open distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Amiro Gweta na Nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ere monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Meru bwe tayari no kwenda kuthomera UK, Australia, Canada, USA, Europe kana UAE. Unipasi kuretereta university ya nthiguru yonthe mwari-inĩ jwaku mweri jokenda. Jumaine tariki kenda mweri jokenda itokugwata ũgeni Greenwood Mall Meru kwambĩrĩria thenya cia rũkĩrĩ mwanka thaa 11 ciogoro. Ijo menye mantu mwanya mwanya jegie mathomo no chokurubio bionthe bira wina bio biege kuthomera ome ya Kenya. Gutonya ni utheri. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0758 333 666 kana 0723 669 707 kana tuliongerekere website www.unipass.co.ke. Unipass, your trusted stand and broad partner. Who doesn't want to be around Jackie Matibia? I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss for you to do it. It's the way that I act. I am a deep, hopeless romantic. How is it being a mom of 3? I want to know. You're 23. Being older doesn't make you wiser. Mubunge wa gicigo bunge kia Igembe North Julius Taitumu ni ariritie wega bwa gukiria kithomo iri njira ya gukiria na kinya kwagirithia uturo bwa mugongo. Akiaria mubunge ujo ugete kinya thirikari ni kugwatira kweja na certificate cia mautia mwanya mwanya kinya iria bari ndene ya chukuru mwanya na batena chio ndene kenda bethro bakiamukira certificate ni untu aja nthiguru ithiritwe ikierekera nekire ithomo bia utea. Nicholas Chabare na chiotariria. Mwingi nuritwe nuthi na mbere na kwithirwo gikira amachukuru maria akubi na bo muno kiri uthomi ibwa kiubundi nuntu no abunthi guruthiete na mbere na kugaruka ikithingatagiria antu obaraba na kithomo gia kiubundi na abo bakuthi na mbere na kwiguna na kwinya kwibonera utonga kumania na utia abwao na ugo ikuringana na mubunge wa Igembe North Julius Taitumu. Twene dini technical institute yemwe witoka eno itiko yuri aritwa ngiri antu bathi urungitana agwibete tata bathomi no thirikari matukika yebelete nya na wirenda baba kuthomethwa ibara baritande obundi nje kubuka beria itaka certificate kithathenio ya tweta recognizing real land so bato kieleza into kwa bathomre na huwa itari kwali area au eondole tinerea imwe na ngiri 11 ingi na ngiri 17
Kwa nini? Muntu antu bebinyire ina thirikari tite we are drifting. Kwa bala mantu ene atai tutakindeko courses ira muntu amba kurira wengwa. Akiaria kire kiatho kimwe gyo kungwira mantu omegie kuthoma na kuthina mbere otigira ana iba kuthoma augite tonga bukalika gari miragi ya miragi ya tini mboka emakala ya itongoro ya beante ya roe kila kitu hiyo pesa itaka no mwango tonga bodironga ngare ko no tevinge mwala nyombo kwa ya kwa nafasi ya kuthomethia bagu norira ukiabela kitha mwana tare cukuru gachuri ari uno mwanga muno kwa choge cukuru nikenda kareta weru muriko urabu kwarira chwa ibo ntibathoma uno ndutago yaro inge irantu bagaita we kora batene bathometheru ai antu bagathomera gire beren bathomege dia uthobi na kura kunge tuwita nibo ndungenda gwira antu abare a ngwira mbeca irita ngwe mana ndene rungura riwa ta mbeziro nacio kinyo kangoroba kana okethia ukara kuthomethia nuntu bwotheri so ngwira mbeca cia ni kurita number 1 ni kuthomethia ngwe number 2 ya mbeca ni kumenyera bara ba kuthometherie Kumagebe North Python Class Chabari. Gitana meno kumenyithia Nteto Martin Kome Makasi uria ni MC wa ward ya Nkwene na mukaririgite kire kamiti ya budget county ya Meru ugite tayari ni barikitie gukurukia budget ya Meru. Makasi ugite kinya bakathingatiro tumiri bwa kigina nikenda gutigira mbeca ni gutumika uria ibatere na gutena winyangia. County Assembly ya Meru ni arikirie na gukurukia budget na governor na sainire budget itwabonirie tugisaina budget na mona speaker na governor wetu na yeta kwa control budget na etha hii budget yetu na reri kwa control budget na kwa control budget ithare na ngugi nene muno ya scrutinize na ginyani ni andikairo nya researchers ni ngaro ginya research babe wa control budget ba mitegera na gutegera budget i volume nene ne gategero vote by vote so igwa control eri na atweterete control athira riwire komba kwa London yamba kwa London riu yumbe gwithira eri yambire gwita ngugi so yomba kuthiria right ya August so mbuga the earliest yomba gwithira twina ikia London maybe sometimes September nare ontu nuna ndino monka thirikari tegere mbeca cia ketha ni bangiri gutumika bwega kire Meru tugire budget ira tu no thai ni the best ontu mostly iketha ki address issue cia employment iketha ki address issue cia youth iketha ki address issue cia CDE iketha ki address issue cia sports na youth iketha ki address needs cia groups cia tu ira tu nacio na is socially economical very socially economical. Munene wa kingiro kia nyomo kia Meru Kaloki Kitavi ni aritete mukana jo murito kiri anto baria bakwinyangia rwego rwa mpingiro eze ya nyomo iria ni ya stima kenda kurigiria nyomo ichi kumaruka mpingiro ne augite kuri nanto abakutharia rwego ruru kenda bomba gutonya mpingiro neu. Amiri wa paki ya Meru Bwana Kaloki Kitavi uraki ariameneretia karibaraba kugitanga rwego rwa paki ino na kuthongira ku augite no wati nuntu kinyanya muche kithakani onjira igatumira koya kirimisi na kuchumbura kari wekwa tu juzi kuanzia mwaka 2020 mpaka 2023 tumeweka kilomita 53 na ningependa kuwatangazia wananchi huwa ni nyinyi muliulizia na muliulizia uweze kuwanufaa na tumeona mafanikio, tumeona mashamba hata yamepanda bei, tunaona watu wanalima na watu wako na amani na utulivu. Lakini wakati tumeweka ule ua, pia tulikuwa na makubaliano wananchi wasiweze kuingia ndani ya hifadhi, kuanza kufanya uhalifu, kukataji makaa, kuingiza mifugo. Lakini bado tunaona kuna baadhi yenu, tunaona kuna ni wachache, na nyinyi na sisi tukae pamoja, tujue wale waharibifu ambao wanakuja wanashikanisha ua, wanafanya short circuiting. Unajua ukishikanisha ua sehemu moja ni kama umeharibu kilomita karibu 5, na wakati ndovu ataenda kumdhuru mwenzako, sasa tutakuwa tunasaidiana. Na
Ndiposa tunaambia wananchi tufanye kazi kwa pamoja. Kama kuna watu wapotovu katikati yenu, ni vyema tuwajue ndio tuweze kuwasiliana vizuri, tushirikiane. Kiaki uria kari gutigiriba gutumira njira kathomba gwitethia kumanena na park eno ya kutazama wanyama. Pia kuna wale wageni wanakuja kufanya filamu na kupiga picha maalum. Unaweza piga picha maalum, unaweza fanya filamu speciali na ukauza, na hiyo inakubalika. Ijawapo mpaka upate zile permits ambazo zinakubalika. Bakiri barana boba kudhuche nyamuchi kithakata nkuru mathendo na kuiga muci etiba kwenda kwendia. Hauzwi. Hatujafanya, tunaweza fanya zile strategies ama mikakati ya kuweza kuambia wananchi sasa munaweza wauza. Sehemu ambao tumempata, hiyo ndio tunaita natural habitat ama makao yake maalum. Potera Weru TV kumantere chia Tharaka uragiti wa dini ya Mukothima Bito Paul Gwakabithe. Mutongeria wa kiama kia DCP na uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ni ameneretie thirikari ni maitia jaria akumiringithania najo jario ja unkumania wa mbabwa ithaka na jangi. Akiaria ari kanisene imwe nterechia Ongatarongai kaunti ya Kajiado, Gachagua ni ainyiretie thina izi yonthe ijanitie na Rais Ruto akiuga kinya ni akumenya mantu jatebui na nikio amenererie mbunge ni untu bwa unkumania. Ni aria kinya ugite garu ya Rais gutenkanja netwikite kieni kia unkumania ni untu nino Rais ethagira akigwata ugeni antu mwanya mwanya. Kagiteni ukau Rais Ruto ni ainyiretie na akinyite nterecho siaya na aria arugurite mirandi mwanya mwanya amona kinya gukinya kanisene ni untu bwa maromba kaunti ne. Rais ni ataririte mantu ja unkumania akiuga ni untu agatigira agukinya muthia mono mono kire wezani bwa kandarathi. You know, we are in shock that pesa ya SHA inatumwa kwa mahospitali that do not exist. Yet mahospitali ya kanisa, mission hospitals ya PCA, ya Catholic churches are not receiving money. Money is being sent to non-existent hospitals. Sasa waziri naitwa Duale anasema we shall shut down all those hospitals. How do you shut down hospitals that do not exist? To unsuspecting investors who have been told to buy those 2,000 houses in advance. Musipoteze pesa yenu, because tunaenda uchaguzi 2027, there will be a new government. Kaona rais wetu ameongea na ukali sana mambo ya ufisadi na mambo ya hongo, na kusema wabunge wote kazi yao ni kuchukua hongo, na hata kubali hiyo maneno. Nikafurahi sana kama ameamua hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe ndio mwenye kuhonga wabunge. So I thought hiyo maneno sasa ya hongo imefika mwisho, lakini sasa ndio imeongezeka. Moderator, pale State House sasa ndio pahali ya corruption and bribery. Look at what we are doing in health. We are committing and we are spending close to 100 billion and another 200 billion in matters of equipment in our health. Money we have not borrowed from anybody. Money we have raised from our own resources. In 3 years, we have doubled our savings at the National Social Security Fund. We had 320 billion, now we have 640 billion. What is going to happen in 5 years? What's going to happen in 10 years? What's going to happen in 20 years? We will not be borrowing money from outside, we will be borrowing our own money because we will have enough savings. I am confident about the future of this nation. Vile watu wa Korea walibadilisha nchi yao in 30 years. Vile watu wa China walibadilisha nchi yao. Vile watu wa Singapore. Singapore was at the same level as Kenya 60 years ago. Today they are in the first world, we are still struggling in the third world. Let me tell you, good people, we can change this Kenya in the next 30 years. In our lifetime, we can make this country go to the first world.
Gikundi gite gia kithirikari na rietwa Shofco nigitariretie mubango jwa gwaka antona kumenyera baria bagukirimanua na makarika jandu acheke mumbire nicho gender based violence bobo bwezete ore makarika jaja zonekete gwita na mbere ntere mwanya mwanya ajanthi gurune Meru iri imwe yachio MC wa ward ya Njia Mwendali akiariria ithithia riri augite bobo ni untu bwabata no oguni ni untu kinya ntere uchegembe nichonekete kuingirwa ni makarika jaja nawe minister wa michezo thirikari-ini ya kaunti ya Meru Elias Murega ni achokerete nkatho ngabana Mutuma ni gukuchiria ikundi tabibi aja Meru. Marion Karugi na ripoti iji. Ya njira imwe yotetheria na barabarumira wani mathina ya kimisie bari banini yario mau ya oryo ntano cia nabari ikundi giteke kithirikari nikyo Shining Hope for Community kana Shofco batongeretwe ni mwerekeria wo George Okewa na bawatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na kanisa ya Nyambene MCK Synod ni bakinyite nteresi ya famu wa dini ya Njia kulaitha kithaka kia waka center ya kuonokia na barabarumira wani mathina ya kukimenyekana ruterero yembe makarika ya ni yethiritwe ya kingi ya ontuko. Today we are in Meru to see the land where we will be building a safe house. We are doing the same in other 5 counties, that is Homa Bay, Kilifi, Meru, Trans Nzoia and Siaya. But now Meru stands out to be the most suitable place because we are having cases of gender-based violence, especially when it comes to assault. So this is a county that our CEO, Kennedy Odede, and the governor, Bishop, also signed a memorandum, and this is a follow-up on the many things that we are doing across Kenya. So Shofco tuina batu bago partner na county, tuina director o county on gender aja, tuina sisi wetu wa gender, na mandu jajo nda tujete moja timu imwe na timu ya county government na tuchokeria governor wetu nkatho na ntuba project iria ombita tukwata batu ja developing partners kuwatana na county government nikenda tukomba kwa gintu kimani kana tukomboteria community yetu. One of the key responses when fighting GBV is having a safe space for survivors. So we are so thankful in collaboration with the clergy, in collaboration with the county government, because we are going to project a structure that will be shelter for survivors in Meru. County government gukuru kiri governor wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma Ntwethinkia iba mbandikire barwa na bararomba nikenda tukomba kweana munda jora yokumba kuthithwa safe house kana rescue center nonto bwa antu betu bakumandene community antukwerwa ari turi kanisa tukuyite kubambiria na kubonia arabomba waka sente u ikwendekana nikende komba gutethia community iji itwaramenyeretie kuigwe chale kinene county-ini yetu utiri okiona twina muchemanio ya yo ya kwariria mantu amathongomu ya waruraire ndio ureta muchemanio ne ukaigwe chale aki lakini ruari twacemania very peacefully tukiariraia kurescue twana turandira encounter muno ndi and teacher. So Meru County thai kwe mantu akonekana yakiendelea. MC Wanjia nora nowe munini wa speaker kiri assembly ya Meru Mwendali wamwe na waziri wa misetho wa kaunti ya Meru Elias Murega ni bona nitio kenero tethio bu baitariri ora makarika ya nabani ni kwata mau yengei. So bati turia karibanjia we are very happy na nyumbe yaita na njira yote antu betu muno na tukethwa twina measures ira tukethwa tukilwelashia nonto ukia ku ya the region of Gembe new leading na manto ya mangi yautwa eta yonde na this safe home ya Meru bonde at least arato dra tumba kudura tuitelashia antu brabo kilogira changamoto nyingi to reading bado kire gender based violence na nyakire mantu za FGM na tia za Meru County but generally Kenya mzima na intervention area governor ajokiriere mbere ikenda tomba ku reduce cases hizi igo to partners na partner omwe Shofco rabo mbere go sign MOU itongeretwe president wa Shofco with our Dr. Kennedy together with the governor bago sign MOU barachoa ntaira na taira emwe ikwithiro twina safe house
na ikio twezete antuko ya narua ku actualize that na twina technical team irekendereithia ngugezi mbuga in a very short period ikethro ke tukare foundation na ikenda mbuga mwakene uzo by next year twithro twina nyombezi. Nkiripotera Weru Njuma Kumembe, Betao Marion Karugi wa Kinyua. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto cietu cia themwe nyuma ya kagita gati kuraja Martin Gichunge agakuretera mubango jwa gichunki gya siasa. Beta Maureen Kinya, mwonanirie twa mathithio ni Maureen Kirimi.